Catcher MPP no ma ban ni say sa MPP na kan ni yesi e we DNA no e na free ho mo hye ne ya titiru Kwabre East na reho semba akokra ne MP wo Kwabre East ya wo akwada aketo onya mfie aduonu baako Kwabre fo koto aba ma unya 71,000 vote and over ebesi nne maame se wantimi anya bibia wo Kwabre ha oruaku edu oka cabinet meeting ukobi edie ufiri himan he ya edie na mo ka kira ban edie na mo ka kira na na adodan kwa kufu ado Dr. Matthew Opoku prempe ufiri fikesiem okra de wasem we ya che obia hwegura wa MPP fo guru opim so ho hwegura MPP fo mpanimfo e guru opim so ho e ya rewusem chese ye kikansem no a na ya kwese asanteman ye die hu hwamo beso ame interchange be na wo hwe about na ga jansen sofo like cry yemi asanka bi ena monam na mode asanteman sika any taxes e gene ha ye koka NPP communicators bitimi transika se asante enkoso nyina sebi ya na ebi kura ebi fa sebi yewura ho na yi 11 ye gima yewura taxes ya ye santene na eje NPP fo die hwamo nyame si yenka sese ye meka nkire mu se ye pamche mu nya yakwan ye ka kire mu se mu beye mu nyewu MPP do no ane ye wo mamu no afiri ho ye nido bia amamu bio mu a mo hwe kwan ya nipa nam so mo hwe kwan ya nipa nam so na wo na adoda nko akufu ado nyankopon kura ye de ni bu bese nyankopon fere nase e ya santikasa wasi nimpo na ona bo maso ekofi djuma ono so ye ne de ye de ne koto oge hokono ukrom ni antoa hwe kwan ukrom ni antoa hwe kwan ya nipa nam so hwe Ashanti region o hawa ye kom Kwafro market ni ye nkwada na eko school esinne market ya ye nyewie no yetimi san ko tu nipa foforo se mo nsan ko ne ye san be ye hadwa mo akeka ne ma bo mo anamu gu asanteman ho animase Dr. Matthew Opoku prempe woni yewura o se chairman sabonsu ene mo na ma ya asanteman kwa mpia mo yiyama emfa so bie nu sisenge yeto aba masa 47 MPC no edina ye ka kire mu pen ne Dr. Mahmoud Bawumia ade ne nam Kumase ka ye koye Kwabre East kwan ye koye se ni de ye pressure group ya semu a ye ka ye nti na mu betu mfutu agu ye ni mu be ye mu nye mfe ho bio na kwan amode asanteman ya fa so kwan amode Kwabre man ya fa so kwan amode mrante ye wa asanteman mu nyina fa so no edamani mu twem